Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Chiragire chinsa ikumi bono chibono margobo moncho moligerenga kene okwarigania SMS ya mungana mayanya ro kumanyigati ya lyotagendete okwariganira aseri tukeri gabono lya Jumatano sariki 24 mu mutinyo gatana gatatu omwaka bw'ikiri bubere na 24 na mange hagendrete okolekana ayo abalike baito bagendrete gusangire koro chingongo chionse iturachi okumanya sobo ikirano ekererage enseyemo yabono margobo kulenda sabono na senchira yo wengen onyirabuna maiga ye bunge ye senate kunyara gwa kaisiko nabo igogo tugutira bwayo mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza nigobona ekegambero asentundere kyanyare kuri kali uko gucya somo ngali bose speaker we bunge kumubole tabase kora lya bene ekerege kinke bwati monto ekerege boneki na kebwateraneti bono ama mochaye kyaburge kiwase ekegambero ase Kawira Mwangaza arachikwegerana nde bono asentunde ndenyira bono nigo yali ngentunde ya gatatu mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza kanyara go kiwase senator unenchiremo yaba MCA kurwase bunge ya county ya Meru kanyara gokana obokorere bwaye ayingati yarito guchikomulekero mwancho mulgerekero boigo okumusana kororo gati yekyombekeria kyabali munita nat na kupete gati yomulikyo bo omanyekante bunate service commission TSC anamona somugiro oyibona orobiriko cyakabene litukulie Jumatatu ikiego cyenyero bona lituko boigo chiskuru chigo cya koigurwa ayungati yarito guchikomulekero mwancho mulgereria ase biro bitari bitambe kulinda sayo munanda mange na boko ndara gutubwatia oyetera nsemilia mtandao nsemilia Facebook na boko tunyarabuna Ndizi TV News digital to basekwe bagutubwatia oyetera se website yetu no tambe www.ndizitv.net onyare konyora yo munanda mange litokubwatira nero oyetera somo na obo imanyerio igakoro kwa Lilia Mose ekerekeri sara mumanyi akone kichibi cha muniri cya wikire asenchira yobo ikirano to yekamanyere kurwa sensemende studio to so SMS ya mangana ma ya senchira yobwenge chinsa komichia bono margoba Saranso ikibono twemanya senchira yo bwenge reterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha Igotoko cyake mesa mwana maya senchira yo wengane mono kurwase county ya Kisii buno chinse mo chinde kubwatikana no mugiro bwa walimu oyorobere go cyakali tukulie Jumatatu ikiyo cyekere cyisukuru chigo chikoyurwa niko bono gati ya balimu ane mono kurwase nsemeli ya bonchali banyarre komo cyane mone serikali asogo tekerani ko gani kwabo kubono ekyombe kyabalimu anat kyabeteke ko kuywana aso mwaka bw'ikiri bubere na 20 no yomwe ko mwaka bw'ikiri bubere na 2025 2021 CBA asabagote abuna mbare kerani ko gani kwabo gati yali bakwe murunganirya mono gotariko kwa bali mu kiribu emerongene na isano no yomo kolengana nensemelia asokuliko kwa butambe permanent and pensionable nigo chinga kecho bigo banyarre ko boli serikali ko ne kubuna commentera abantu bande kiribu emerongebere akubwatika no kwigwana babegete yasinga kecho abali mu bigo kurwa sensemelia bonchali gotoka ngoma ye county ya Kisii nigo batebire bunamba ligo chikwirana chiskuru tukale Jumatatu onya serikali tekonyara go ikirania okogania kwabo. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Solidarity power. Mona asamali yetenkuru kujaret malirenya bongwe umukwaneli bwabalimu borusagirwa bonchari litukolyale retu karansege karanso gyukubangiranga na kituo chiko kwaro mugombo chakira litukolya Jumatatu wiki egocha muna geri itanya bekirego tindi komenta nabo tuwa mwanchira igo mune bisi abeka mangana yo igo abayiboli baitu kakitegerera abantu bando bose bari stakeholders wocha samangana yechiseme tobwatis ekiagara mangana tobege tobosyo totaitekiraniwe na mangana abwate sababu mtumuna urusagiro rwa bonchari userwa Kisii South twabangire buya
na ndeta ndeta gote ya bali mu baitu bonsinga onye wika Monday report yendetera atomu coaches bali bato kesi ko bonsi ontabaso gutuko kugende school umuchanda ni gore between indune serikali enkwano nere tuwasangete na barabo tukabanga ngana yoko geserwe besa eri bakorete nseme batenga n'umwaka uyu barakore nande mbaranyara gukirania wone togote ya serikali nga ikirania besiri tu iwananete na barabo yo nyongesa y'abarimu ebaya onyete ko ba ntuntulire dikorana guchigas na gotigana yo bono mwancho murigereria ni gobono toragandire ko murikira igoro y'amangana arengete omugiro bw'abarimu aje skuru ane mono ni gekombekere ky'abarimu yakupete n'abagamo nata asiri tukoria roko rwase chi county chirichi ya Kericho county ya Kirinyaga nabwo ne county ya Kiambu bombera na asiri tukoria rero azokonyara ko murikira igoro y'omugiro y'ubono roberego cyakabanari tukoria Jumatatu nigo kinga kiyechibono ebyombe by'abarimu barokane ko mochia Teacher Service Commission TSN asogotekerania okogani kwabo kolengana ebyombe biniko batebire buna goikomugiro bogendere tokere Jumatatu goike serikali yaigure na gotegerera okogania kwabo telling TSC that enough is enough. We wanted a CBA, we waited for it. Unfortunately, they did not give us. Now we are supposed to be discussing another CBA when they have not implemented in full this current CBA. Teachers, please, when you listen to that voice, know that is the voice of the teachers. On Monday 26th, don't open. Let us stay away and continue staying away. Serikali imeonelea haitatulipa kwa sababu tukiangalia kwa bajeti hatuko ama hizo pesa hazipo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili. Kati yetu, that is walimu 1,130 hawanja promotiwa ama hawanja pandishwa cheo, na kwa hivyo tunaendelea kulalamika. Tuna watoto katika shule mbalimbali, wazazi wetu, ile wito ambayo nataka ni wapatie wazazi kote nchini ni kwamba walimu, mnaelewa ya kwamba walimu katika nchi yetu wamenyanyaswa sana, hawajapata haki yao. Na mzazi yeyote yule ambaye ana mtoto wake ambaye ni mfanyikazi kama mwalimu, unajua na unaelewa ya kwamba mfanyikazi yote anataka haki yake, walimu wanauliza haki yao. Tunataka kuwaambia wazazi tuunge mkono walimu wapate haki yao. Chinga kiyo gotigana na yubona arengete omugiro w'abarimu ni gobono mu governor we county ya Meru Kawire Mwangaza anyoromo eso asamo tukama kekereke boneke gambero kyabere ko tenenia owakwisigo kwa yasegeka kolengana neki gambero gyatebire buna Kawire ni gegete bosubeke gambero soko nyara kwa Meru wako kwa yesiko asabona atebire buna sensema yatabwati mamocho nabo igoni gama anyare kuri kekina aseke gambero aniga go chamaiga ya baseneta siri tukuri ko nyara waka chikura bene asoko nyara ko mwaka isiko mu governor we county ya Meru Kawire Mwangaza kubwata na mwachabira kumubwaterania anemona so butumekyo bebwa bisin na bokolengana na baseneta ni gomatebire buna hasamo mwachabetaka gwikiranirwa no busaiti ya senete yo ni go bwa betoburitona ko hirira barabo kanyara ku mwaka isiko kurwa sekero kyo governor na bokolengana ne ekigambiro ni kyanyarire ko muchiko monogari bwe bunge gotaralia bene bunekerwe kinke bwati monto ko ikekina kya bekirwa sekigambiro gyategereirwe na konachwa. I would like Senator Onyonka, yes, you have under 1 minute. Mr. Speaker, in that case, I will not say anything because under the circumstances, I can't express myself. Very well. At this juncture, I will call upon the Governor for Meru in 2 minutes to make her closing remarks to the Senate. Proceed. Governor for Meru, if you have anything to say, this is the time to address the Senate. And Governor for Meru, if you don't have anything to say, it's okay. Mr. Speaker, this is totally embarrassing. And I have never, Mr. Speaker. Order! Majority Leader, proceed. In light of the fact, Mr. Speaker, that they have people who have chosen to behave in a disorderly manner, Mr. Speaker, I cannot give my comments. I beg to reply. Senator Hamida, take your seat. Senator Hamida, take your seat, please.
Senator Catherine Muma, take your seat. Senator Kavindu, kindly take your seat. Senator Eddie, please take your seat. Senator Eddie, take your seat. Senator Eddie, take your seat, please. Senator Omtata, I know you're going to take your seat. Thank you. Good. The result of the divisions indicate that the Senate has upheld the following impeachment charges. Charge number 1, gross violation of the Constitution and any other law. Charge number 2, gross misconduct. Charge number 3, abuse of office. Now, honorable senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act, and Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold. Na gotiga nayo ni gochinga katikati y'abamenyi kuruwase county ya Meru baroka ngo itaberana anemono wa kwisiko kwa yeko mu governor we county yo Kawira Mwangaza gati yamenyi aboni go babere bakokoboko senate yasegetambukirikyo konengana gati yaboni go batebire ine nchire mu yoko nyargo ikirania magendra senseme ya soka nsema yaboni go babere bakotebuna county ya Meru yaroka nike gotiga na mayakubwatika no kumusana kwa berega ko neke wagati yo mu governor we go naba MC amo no mukonyoye ni gochinga ke kibanyarre ko tebuna county ya Meru eguri bagarya bene kone kibuna nkonyoro mu governor uranyarwe kirania magendero ase ensemeyo ile ningependa ningependa kusema mama haende salama kuliko kwa mapinganizi yaliyokuwa hapa. Kila mtu aenda akajifanyia kazi yake, mwenye anaingia atufanyie kazi vizuri, isiwe kazi ya burukumu na kuanza kuvitikana huko mambo ya mapendeleo atutaki. At least Meru we can have tunaweza kuwa na pumzi, we can have a breathe. Juu kumekuwa na drama mingi, kazi imekuwa compromised. So kile tunaomba sasa ni cool vile seneti imeamua kama wafanya biashara wa bodaboda, biashara zote zimekuwa chini. Kumekuwa na ubaguzi, anatoa watu wenye wamehitimu katika hizo vyeo wamekuwa, anaeka wenye wako wanamshika mkono kisiasa. Of which hatuwezi fanya kazi hivyo. Na koti isikubali kumrudisha tena. Then sisi watu wa makutano tuna appreciate senators na mtu adhingia akikuja akaya akijua kazi yake iko pending. Na gotiga na yunigo wana banyanyimbo batano kuruwase senikyo nyimbo kya gigiri kibono kya gotoka ase county ya Nairobi baikigwa ase kambere tukulia roko bwatakana mu cyabo ababwateraniti aba batano igo barengemere mu cinga kya abakagerwa bo busalia 13 baba bagotamari tuko ryegoro kurwa ase egeteseni kyo gati ya bono mukagero monene oyibone gotebekana obetega ubweso gati yasogote buna nabaitete abasubahati na kurutemebere ya bwasensemeri ya kwaren yo gotoka ase county ya Nairobi umukagero yo monene ni gobono abeteka ubweso gya sogote buna bere ya beteko gotoka sensemo ya kwareme ya county ya Nairobi yarenga ya basubahati ya sibiri chugunia ne robeteka kubaitana kuburuta senseme yumaiga ya yokobe kubiara ni gomore bona beteka gotama na mukagero bande 12 kurwa ase egeteseni kya abanyanyimbo ase konyo babekire rumande batana abono ni gokorengana nensemo yobosoeri yanyarire kuburi ekigambiro kwane kibunda abanyanyimba batano ngotigara barase erumande aseka kya matuko 18 erikonyara gokoro butuki aseka kolekyo akira abanyimba babarenge asemeremo ekira bakagira 13 babeta bagotama kurwase erumande. Monshu muligereria ayo ngati yali atwatoko kwaliga ninyira wono chikonyara mange kubatikana ni nkone ya yomura iwe kama kia ODM Raila Amolo Odinga
abo igobono no mu prime cabinet secretary Musalia Mudavadi ane mono aso kurwanira ikirogo kya AU ono munyakirobo omo we ensemeyo nyirabono omurawe kya mekyo ni igobono so we kya magyo demo igobona ali chimbiro kuligia ikirogo ekyo ase Musalia Mudavadi atabiri buna chinze chinga chyorongo ro Africa igobono barokane komwa oko bokombye muno asoko chorago tengera Ndizi TV bali twabwata na borobo kurensemende akurwa somuno bemanyereri akoro kwa Lydia Mose ekero kirisara mumanyi haina kichibi chamuno gicyatokere asenchira yobo ikano kingo chiko yakero musumali mwancho murigereria ndo chibono mapema Papasiko the bad Papasiko the bad rero tuumiraniraga how are you sir Enyoni how are you sir good ndu ana kumira no my Tanzania news ndu ana kumira for the first time lakini rero gwagapire ndabwe kong Musipati utakale ngoma kumpaka bono bad na kongete ni ria gatatu nande bade kino veki nande bado veki no wale na kongete wa na wato mutu mboko chingero chito yes what do you have to dingere what rero gere bobi ni kunoma yadi byango eleze sisi ali aye boro bit rero bintu bikarangire yes you know rero ngo bigotera kubire igo wono standby lakini ari ko buli mono minto na etima etinga etengo no yeji etengo omanye tekero torega makigwete ngo jezera ni evening muize ko yo muko nyakoboria igajenje town yes igo tumo bomwango igo and by the way ngikeka ndata sabana muziki busi naro chebintali bigo taso mtandao abana muziki bachiro sengai bakwamire oyokonyiro oyo oyokorereki what's happening with the musicians again donkero kegenderete and basically get woke bwati ngekuru as musician ngekoro mata no mwana muziki yes ngekuru as fans for example ekera na muziki basokire ngakiaya tigatoende twirigeri okuchituma nande kero gwetoma it's not necessary ngoko gendo succeed ekero gutumira bali bono baigwete wende bara mashabiki basa gotabanga ngoriyo barangeretie oyera na ateme to kurangera kinige ntugete kaba imbanyo oyo koboria maswali ekia ya roseti ke succeed kire so amashabiki da abwate problem ene asabara musiki bone gatso gweta na go stoko sana lakini mwa siko sikorora wachira segete mwatuomire ino bana muziki ni ntoro tumane batanga nikobeka so mtandao nano tokwamete ose Nairobi twakwamira sigete tokarra abandu bagateya bonto changira bana muziki bache gusiba kwamira Nairobi you see into abanyene ntubwate e group yaito tokumirana egatete kwenda gusina matanga twachangirana into tweka lakini ga umuntu nara era bono okobetari ngaki teba nga muchandegete yani gusareria ngaki bono nababoria so mutana ngobona kieroti kange to kora comparison naki injeke nakorete muina amasi bana musiki mbasa kisidedi maiki keno mbos lakini onyoro yo okobeto yo li wegera bori igone biashara ebiatagete bono koraiga ombekere bona ngereyo nginde ali nyomba ngucha ngana nyomba ali nyagotengera igo yo sukie biro ensukie biro bono nchengo tengera nyomba tini gotenga kamera ngotenga mageje kamera igo bono gando sukie biro ko tubosa kwate birangi pesa all right omwiseke muko nyakoboria iga change town sawa igo timo bwango wachumurikira nombia mono lietsera nenchenko kwa Vincent Onyancha bye bye